kontre bansoy. Kaseng Ways of the People Party menin kasngi ka khat pra trik banai no pra arjar sau kaliyo ban penithu saya ki kertong MDC na Gentia Hills ki ban saya aireng no hagni ka election MDC shaki ying dorbar thau ain ka Gentia Hills Autonomous District Council hau banai rempang arjar san uba arden mila basai maj habau yo ban ai ka jingkran hagni kasngi uong bah ka por bagi kertong ki thep na apply ka tiket ka jongki ka party kala developa ban ring da ki video ha ka por baki yasoi ya ki kot kisla bat kani ka pen i baki kertong kila ngai ya ka jing penyai jong ka party balada don pat na pedengi kertong ki ba prasha ya ka nongrim jong ka party ka don ya ki sabut da ki video ban sei ya kita ki jing yasoi ki jongki bat ka party But don ru kat tu kat ni kindia de ki ba tak ban soi ndai mentah ki balik jingai naga party hadin bagi yo tiket tendai ka party kadon yagi video jong paro kitu kebalai soi bangin book record bangla kadon keno ka jingkran pahat ya ka party ngin sesei ya kita di video ban pergi begini kidai ki balai soi ka sosular pan nom persyak lani pan purom ya garai jong ka party haga jnia linti kina ton ken kita kibawan bandrung haga party wat la dengin ong la bimo pe tam tang tiket nairu legiong em to yo demi tiket ngendrung be ngi putiang ya ke cimwan rung ke jongki ban andal rung o sisa kilale shirham hasanda jongi kinongelam kat sabale kat hadu bagi pakba bagi pek yengi kat sabale ki ide o kita ki balik put be don di ba pensungi pihak yang usia bade pin tiket kulmate ngi imo lapna seni bani tiket uta lapna seni bani tiket uta nyong em ka party kampak rai yanu kamut tang ki badana sembah bani kinoelam ki bani tiket kalau hapan perlongi kinoelam bangin penpau patba bawa num skutu bakala ko ki patba kamut tang badana senda jongi ubani tiket bat ki donru adin de kila ya katto katne penai katto katne por kila skutu ba imat ka kata ka jinyo tiket kila mino barang de kila mino mentaki lepak sikita ki constituency ki lepak sikita ki jaga kanong ngala don hasenda obar ben mentah yo prabanai ngala iluk ulong ubri upamlong kya ngala iluk ngala don senda nyo prai prabanai ki bot senda jingi makiong kila iluk ya ka jinglong ka jingi omlong ngala ko ban syakri patba ngakwa ban le isnai ki baduk ubar dan syak ban le isnai ki baduk ubar dan ukang baka BPP kam syak ban le isnai ki baduk o ki patba Pimot ni tray kat ni namta jomno Pimot ni akun ni kani ka thama ka bas khrau kat ni namta jomno Pimot ni yang bale persai ki ki hespa ki bale dombor ujo ubreu ulong khai do yang ujo ubreu ulong MLA ujo ubreu ulong minister ujo ubreu ulong kontraktor ya dong ya kon atau kam dei nam tagi pat ki betuk ki besa leben atau dei nam ka jimbang biang ki toy ki jaga sumar atau dei nam biang ki jaga puli ki snang ki thau ki atau dei nam hiar ka yo kahap hiar ka khai ka pateng atau dei nam tong beri bomdon nong kersyang ndrei kyong em ka boys of the people party ka khang ban le bahai ki betuk ndrei ngi yong tang kan ni ngimnong ki bar ruspa ne ka jinglong briu doni ki khat bangile isnei ki betuk tamatang kawai ka baka boys of the people party ka higai lagapi kwa ban le isnei ki betuk wa chuai ko tubar ngim chukwa ba pinai ko tubar ba pinai isnei ki betuk arajar lajar pithe ba ko envelope pini ai ki diberi ki betuk pida khot ki non pathai kubor ban sandur ban ring video ban pen papum ka tangim sya kata kadai ke nongrim ka jungi ni kwa ban kintiwi ki betuk ni kwa ban ya ki betuk nang wat tha ya ki betuk ki bapli ai jinyara makin ki snule ran re ban si shim me kata pat ke jingaran ban syak sandur yeldi nama gadang le kuntar nyo imam kata ke jinyara te nama kata ko ki pat babi kindon kita ki jingpen sutu bakla ka dei ka kamram ka ji ban yai pen ka mau yo pat ba pen mau kumu pata kai ka thong ka ngi don kalambanan ra ya ka jingkala ka jing jot ko ji ka MP election ko mangila pun pau ka dei tang ka jing stang jong ka jingkala ka ni ka MDC Komodan bohong
kandai kata ke semi final dan gibang ba ke MP election ke quarter final. Oh ka VPP kala chop don buram ke quarter final nyen ye kondo ya ban chop don buram ha kani ke semi final nama lagi kala chop don buram sa kani ke semi final claim abatin ya ke final house na abupra nyen ra ada besuk ban nyen i ya ke jingka bagan wan ha kani ke ri ka i ke ji ko kipat ba bi pi bagan ke sorkar ka persang bang ban pensu thu baglai di patba bagani ke VPP ke ke sang ke super syabek kat kembali ban pensu thu baglai patba ngini yahat kat kom ke jinglong jingman ke bangi tip kabadon haka emlang na salang haka jingim ke jingi gibril kamdai ke bangi dondau shimet yau konrak sangma ngem dondau shimet yuba prestun stensong ngem dondau shimet ya noru kita kira sinsha merengi keren ya ke linti trekam jong kami ke sorkar balai kata ke sorkar MDA kan semuran dia habangi keren ya ke jisha balai kata ke sorkar MDA ke semomong yau ba arden bauong ba kini ki festival kilangkum ki painkiller kita ki mapenja sipor kita penklet sipor ya ke cintuk jonggeri kita painkiller kita penklet sipor iki kam bangsa kita painkiller kita penklet sipor ya ke cing pamla juga sorkar bangai ke jishatri balai bisnoran ngingi penpau kum ke parti ngim persya kita ki festival ngim persya kita put ketan ngim persya habis samaj ni kilekaman Rengi persya ikan linti kabapi pijit ban penlong hakum gani kapor hapre kecing dok kecing kedok kecing har asuk jong kecela pilalak milik ban penlong yang kita masa nolong kata kilong bagata ka wanra ka pintintiu ini kum kecak halo pintintiu ngatorai kalau lo bakala barang pada festival Meghalaya mau uta unong tem numput ubana sebar keri unyo enam lada umang tem Meghalaya uyo hikanam itulot ita nengi kuat pada ke sorkar ke jik ban kintiu kadai ban kintiu ya kita ki nong tem nong put tenrai nagani ke ri ke cumi sama ki local artist sama kita ki nong tem nong put ki badan ke sap ke bau play ulas say na pereng ke jat ngitip bangilong ke jat ke badan sap haka put ke tem ke wai ke sel hendrei kumbangala i mangi hagani ke por ke bomta bakai ke mangila bani ki nong tem nong put jongi menta kila kut setang haga tem ying ya thok populi lalor kata dom boongnya ying ya thok utang argenta ba da adep argenta wan diji ki haplino tinmar kata ka sorga ga di ban wa kila tinti kumno ban tintiu ya kini ki local artist ki nong tem nong put nong wai nong siau ki badan ka sa bakini compete bak kita ki beriu ki barabar namani la shisha bansei uble la turku ya ke chat bereji ha karwai ka sel ha ka pot keten ko ki pagabi namar kata kadau ni i bakini paro kini tang ki jing persang ban pen klet balai ke sorkar ka sluhem lagi keren bagani ke sorkar MDA ka kampen slur yang di waipat ki bandai ki try meluk ki try jaka batin kiu ha ka yo ka kot ala keren menangani ya posmek ala penpau bagi nangalam ke jini ka por bagi yo ika helstik kidang ke jing kikli ala ka jongari kile kuno ban wat kilat jingada ban wara da ka ai ban pintingna bagani ka khindo ka siap kan ne hagati jini ki try meluk ki try jaka bagani sentot na gati ke jini de namar kata kila wara ya kata ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act kilawan rakyat an jaban khangat yegi bandi ki tremulu ki try jaka badila ban thiet khindo thiet up hangani ga ri ga jini nre chayu kini pi gani ga sorta kiwan ra ya kata ka Invest Meghalaya Agency IMA ka bagi orang manta batta kata kin pinyo jaga yegi weipat ki bandai ki tremulu ki try jaka oh ki patba ka don ka jima ka bakrau bat tumba dalam manta kita ki private
bangsa di sebagai sorkar namadan hamaran ki onong sispa sanpo tuka sisperfect mudur mopi lagi kita arspa agar laispa agar kat nukin kamai no kat nangta bakka bagi di snong di badan di jagara kinan tu di jagara bakkan don ke jima ka prau di nong song snong bagi nyok kendo yo shap hagani ga ri ga jimi dei namar kata kadau ko kipakka kidon sibun kibang ingi komo bagani ga sorka ka kampen slur ban pintiu yegi wei pak kibam dei nagani ga cela ga jimi kiang bagi kuat ban tolong yagani ga cela Meghalaya kata $10 billion ekonomi. Oh, sultanat lada on kunta lada ni para kinong song ni yok mentoy na kata $10 billion ekonomi. Mereka ke bangi ipak hikam sorkar di mabun om thung su la su thung kontrak bet kat badan di department ini apa le minit besok beli dua kelam om thung regular himla su tidak su thung kam kontrak kat lagi badan ban siu tulap himla district council hani apa JCDC kat nu kenai kat nu senam di klamio tulap. Dei namar kata kadau kajimi jongo voice of the people party kamdei tamban wat dau ya kata ka sorkar MD ndrengi i ya ka jinya arsut kibatri hongka shisin drubna ki atulat kiwan o dingi lagi la kren mengi la tho sithi la yo tulap drubna biang sakut tulap kinoi kai oh ngai menin jelah yar ke masterul nang ni napok Giant Hills bani ki persya ke sorkar masih yar menin ngai no ko kubor hadin bagi ta ki masterul tilali paying daga jingkemen namar ke sorkar kala purar namar balajan ke MDC election tenamar kadang nang ni sekamar bagi kuat bani ki ya ki bet arpana suara election ni yo bet daga jingdoa ka jeng kita mau kini jing perbit pada dai namar kata kadau ni i yang jingle ni aswawi be jing ot jagi priu kibat tray hagi kam kontrak kat lu be jing salaben kat tulap kambiang bat kat ta yang jingot ke jing perkhat kat ta yang jingem ke jongki ki kawan ke jing adutin yegi traying di ba aying nan ta kawan ke jing adutin yegi di bekerjaan di airam begitu kan batum ter kaciem sisa ka sosat bat ka korde kongga voice of the people party ni skutu bagani ke degri ka bo play ulat kerku kacela Meghalaya ke cela ka bo play ulat kerku haga spa mareng lani hagi yang paro andre bani ke cela Meghalaya ka tuk dei mar ba kamdan ka sensyar ka kadar ka ko maka takin ka thang ka bangi ko ka Giant Hills modern opi lecture is Giant Hills ngalarong di mabon di snong sa East Giant ngapang ka mensia mani ya ka jinjak jong ka mariam ya ka jing punjab ya ka mariam ngai ya ka jing pamdan ni ki omam thumdi ki bapiang ka jingyap jugi wa ka don ka jima ka bakrau ko ki papa kumno kenyin num persya ya ka jing le juga sarkar MDA hapa borni hat hangthi Kimut ban pendoma yang ketua CTI Conservation Training Institute Jangga Soil Department Kabadan Pawat Aspa Agar Haba pirung sya ketua jaga tolong pirung sya jaga kebatren kebat pengat kebernihat kode lupa kawai negi jaga kibajak lihat kawai negi jaga kibajak lihatam one of the most polluted towns in India kata kade kebernihat haka cakapan wat kilat kilinti kumnuban penkot ya ketika jaga kumnuban ai dan mari kepentingan kimut ban penkala wat ya CTI dan jaga hanti pos CTI kepada aspa agar ban penkala no syakatang industrial park na tada tinong porni kami benangim dan kam industri show ani ngidon kami kemarian kepentingan kemarian kepekut yang ingin nong song tikumno kengi nong persya ya kita disinjam di bagian ke sorkar kali ayo kengi dan kecing kiri yang ala pentip baga asam mendak watur hadu hasad sama kecing tu juga sorkar asam bantur bansya surok
Haduk mentah ke sorkar tampak keren. Ndala lek mengi ndala keren kisah keren haga tangapo. Tapi kum ni ke sorkar kebandang ni jingkit kli. Bayu asa mu penibor kani. Nuan yim yo ikde di nangalam ki kroiban yeng nagamta kari banata kani ke jak negeri goji. Ko ki pak shalungin lek. Na asam ki ai kot kubor. Uji minister ke Assam, ke Sarkar Assam, ke Aikon Kubor, Bakin Shna Surat, Na Assam, Shas, Silshar, Banyak, Nimba ke Meghalaya, Kumnu dan Punbara Kumyagata, ke skim, Klem ke Jitip, Joni Ginong Shong Shna. Yang mungkin penentuan, Oki Pak Babi, Tena Margata Rao, the Voice of the People Party, kami, Banyak pun, Banuan Ra, yang kata Sinshar ke Kadar ke Buku. Bang pentikna bagi longkin mandi indijini kinyo yang lawai kebasingan bakal susi kalong kita ki company di bawah nabar shani sport gentles kiban ban sengi di karkhana